Peringatan, mon nyongok video cek salah faham. Montro tak salah faham mah congok sampai mare. Oke. Petangan soto dinakan, mau soal petangan aku. Nak, udah. Petangan soto ya? Iya, petangan. Aduh, lah petangan aku. Tak arah apa kah? Untung baterai banyak itu sakit. Cek lah petangan benar di. Corak makanan sehari-hari soal petangan malah. Hari ini saya tak pakai lebur. Rian hari ya. Saya tak pakai nyaman. Pah petang soring jaringan dah. Tak ada dek guna lagi ya makin lapol baterai mun tak ada jaringan dengan dia. Hari keluar boy pola berenang nak. Nami berjalan. Kuning, ijo. Aduh yang selok. Sakit aduh keretung. Biru, kuning. Cong. Tuh ya Allah. Nih ngedrop dah iya Ren. Kurang setong skater. Masuk. King petangan dia. Teremet dia. Aku tak ada makin dina jaringan. Ada junari sih malam mati lampu. Salah tak lem di odi corak benari ben malam. Nyaman jaringan sam. Ada yar tadi sekali. Kan dina tak petangan dia. Ya pada yar saya bareng setetanggaan katanya petangan enjak kaki. Cek ceremet dah petangan di meja kulit. Mau perpan pala seketra. Tahu? Engkau ki purman nyaman nang Roma. Tapah tada jaringan cibut dan kau entar keluar pola mi bed. Salah tak tunggu mendayir ya. Tapi mau masjid ni amo nyete sam. Siapa lo somjen set yar kakere pole. Aduh ada mobil gitu. Ini dia yang mana? Pon malam PLN setia Pak Roking laku sekuli petang nama lolo. Cek malam petangan lah cuci semalam. Ya petangan boleh. Tak jian. Honda jaring kau share tak kalah aku ngarabi PLN yar. Kroken lah tedung lah aku na. Ngara kroken lah bungkar di naki. Tebes ya mati lampu melolo. Benih masalah kau tedung bentak tedung ngasam. Pola kita tahu ki burung. Tang di perpan para seketra. Selalu baterai tak ada pakai kapan dicesaki pas tahu di listrik dia. Pola king tak tahu keparlo na orang jauh PLN mun setia. Mar tak kita napan job berkapi ketik listrik yang malah bertak melo ke kapi. Dah dua apa miala sekulis yang malam laku pertengahan melolo. Oh ya mah ayo bah mangkat yar setuju kok mondai ya. Lela bertak melo ke kapi. Ah cek jarang kok so kaki melolo saya panjang sara yar. Le iya yar. Jaringan boleh yar. Setadu. Kok ki pur tep andung teh dengan pah romoro langsung elang jaringan dia. Mon cak aja na baterai pol kok yar. Ken jaringan je pah langsung elang mendadak. Tak justru ji ya boleh sam. Petangan setiap hitung betung aki ke jaringan sebereng. Pun lagi yang tak tahu kepada orang operator setir ya. Mari panik gereja makin wartor. Payop ber. Malah bertak konek ke kapi sa video call na ketomen.
Ja apa kira yar? Mi pakai nyoper kabeh sebetulnya apa-apa. Ide remes Sam. Pola kita pusen ya kau dia dengar reban malam. Lah kau nak koroknya jaga petangan melolo. Imun baterai banyak Sam. Ken pah jaringan je. Paitung pentung aki. Imun tang kebutuhan Sam korokeng sami na game Sam. Tade boleh. Imun untuk ayang sini pun kang kore tade Sam. Afik no debat yang kau tandi ayang lah. Dah iya. Di mana pak lamang ke yar mun nyoper. Udah nak ke dok? Iya kak tuan. Ini di mana tuan? Ada Sam. Jadi sabar di korek ya. Gak ada pak. Dari batin kak tuan. Alhamdulillah yar. Tang pati perpan po tapo pena. Ji nyaman kak tuan. Korokeng tinggal semolo nggak kak kejiang. Ya alhamdulillah. Lemureng keberem pas saya terbagi. Enja yar. Eno aki ke mesin mingko. Apa ki baru saya kebahas kena mencora cehe bon. Tuh tahu kak tuan. Asur sengkok setire. Kebedaan benar-benar malam korokeng laku petangan melolo. PLN jadi korokeng tak entos laku. Ibah PLN bi kaki saya salah laki mo yar. Tak lah bener kak tuan, jangan muyar ki buru. Jela karena kenyataan benar-benar malam mati lampu melolo. Engkau so kaki sa film setiyar kak tuan, mati lampu. Jangan kau kan tak tahu kado. Engkau jadi sabar. Ya, tapi dah iya kado. Ita ningnya lagi PLN kan dah iya. Kaki perlu na apa yar? Cepat ada cek hebun gila saben taban sama lawi. Engkau gibur para sekitar kak tuan. Perapa namanya Roma. Para next win negi buru jianun kok korokeng wakuwa. Gacor. Karoken kebutuhan dengan ji kaki yar. Ya lo kaki nak. Karoken polen cetak sakit terji kaki. Sena perana begila abu mahebo. So sam lawi saya kebenta PLN saya salaki. Aduh. Pakin tak akhir saati. Saya lakon PLN riyat katangkung na radyo. Di mata ko saya setrum mah. Pakaroken kaki. Polen cetak sakit terja gruwang. Sambin mon karo tak teng pateng tombu PC. Dejek kacem meka HP jadi ya. Tak lang alay kolsop. Iya kak tuan, tak apa-apa. Mun cajian engkau bisa neremon masalah semata lampu di segi tepannya Pak Becek. Le, kejaringan deh kak tuan. Arah pemipah nerok petang ke ya. Yang kau tak tahu iya Sam. Di pola jaringan butuh ke listrik. Entahkan listrik butuh ke jaringan. Ya pusen kok kak tuan. Mempahinga Arya malolo. Keroknya laku petangan benar-benar malam. Tobuk saya laku aja ke telempek benar-benar malam. Iman kan kaki pusan yar. Malang ale. Kena sa kambangan ro. Wala mi iyasingkan. Karo-karo. Petengan ya kena. Ya petangan kak tuan. Cina kalau saya bahas dari gele lah jadi ya petangan dia. Dek remah. Orang kita sempat ngecesaki. Lekan ya ala petengan. Ketaro karo anungku. Apa boy saya kebecek gua. Mantan tok gila kapi make wortower wa. Karo. Siapa sih kena? Tak tahu Sam. Orang mah kak tuan. Udah. Ini dari mana pah over mayu. Apa tadi gele? Repot orang setia. Beri petengan. Saya salah tokang PLN. Mungku kene pendengar. Padahal saya kalako juga kan untuk kepentingan bersama. Dupa tayo pateen na ya. Seorang membecek lampu pay nakin jeglek. Apa boleh membecek aliran listrik. Reka na orang pemata kera ke setru. Dua na. Salam seteretanan.